Assalamu alaikum, эфирде заман, январның 31-і, Қырым işğalının 1434 күні студияда Айша Хайберді чалша. Сөзде Хизбут Тахрир давасының 6 Қырым татары іші. Mahkeme топлашывы Русияның Ростов-на-Дону шәрінде 2 сааттан сон башланмалы. Уйдырылған сөзде терроризм ақында ішіні Шимали Кавказ Арби махкемесінде бақылажақ. Қабатланған сымалар Эмир Усейн Куку, Муслим Алиев, Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Рифат Алимов ве Арсен Джиппаров. Оларны эпісіні Кремль ясақланған Хизбут Тахрир тешкелетінде иштирак етуінде қабатлай. Да, декабрь айында ватандашларымызын Русияге қанунсыз алып кеттілер. Бұдан евел оларны Қырымда 2 ел СИЗОда туттылар адвокатлары. Шымды оларға тек месафеде имайы ете білежеклер. Хорujilарның Ахмешчите Қырым Арби махкемесінің бинасында бұлынмалы, анда видеоконференц бағы вастасынен Ростов-на-Дону шеріндегі махкемесінен бақыланажақлар. Мы сегодня будем в Крымском гарнизонном военном суде участвовать по видеоконференц-связи. Мы договорились, что на некоторые заседания, которые мы считаем, можем здесь участвовать, и при допросе свидетелей мы также, скорее всего, здесь будем участвовать по видеоконференц-связи. Остальные все заседания будем участвовать в Северокавказском окружном военном суде. Бұл күнден башла бір кишілік наразылықлар иштиракчыларының апелляцион махкемелері бақылажақ. Ишғалжи махкеме оларны 10.000-ден 15.000 рублиге қадар пара жазаларының үкіміні чықарды. Шекетлерінің Ахмешчит юқары махкемесі бақажақтыр. Бүгін анда 4 махкеме бақылмасы планлаштырыла. Кечкен сене октябрінің 14-інде Қырымның чешіт ерлерінден Қырым татарлар без террорист деген шарларнен наразылықларға чықтылар. Русияге қанунларына көре бір кишілік пикетке чықмақ ясады дегел, ләкен ишғалжелер бұл наразылықларны бір митинг топлашуы деп белгіледі. Нәтижеде 100 кишіге пара жазаларны берділер, жөверемелердің умуми миғдары 1 миллион рублеге етті. Қырым ве Қырым татарының дестек еларыны Авропа парламентында қыдырajaqlar. Анда Қырым ишғалжелерінің 4 елығына бағышланған конференция өткерілежек. Анда Қырым татарларының лидері Мустафа Джемилев ве Милли Меджлис рейс муавинлері Илми Умеров ве Ахтемчи гос bulunacaqlar. Авропа депутатлары ахурыжылармен берабер. Қырымда инсан ақылары меселесіні ветежавузжы Русияге қаршы күреш усулары ве халқара тешкілетларының Қырымның бошатылмасында ярдымыны музакере етежеклер. Конференция Мустафа фильмінің тақдимінен екінленежек. Будем говорить о том, что надо объявлять бойкот, о том, что Крым обязательно нужно возвращать, о том, что агрессора надо наказывать, и государство-агрессор должно отвечать за все свои незаконные действия. Кеченлері Украина тышышлер назерлігі Авропа парламентінде наразылығыны білдірді. Чүнки оның бинасында кеченлері өткерілген конференцияда руслар Қырымны өзінің территориясында деп адландырдылар. Базы Авропа депутатлары есе Русиядан санкцияларының лягу етмеге теклиф етті. Наразылыққа Қырым татар жемат эрбаплары да қошылды. Авропа депутатлары үшін олар видео мұражатта бұлындылар. Когда ваши страны оплачивают счета, выставленные России, эти деньги идут сюда. Когда ваши страны оплачивают счета, выставленные России, эти деньги идут на содержание силовых структур. А они репрессируют нас, крымских татар. Поэтому, когда вы голосуете за снятие санкций или смягчение санкций, вы прежде всего голосуете за репрессии против моего народа. Ишғалжелер Марлен Мустафаев ве хорантасына басқы япа. Оны енді 4 айдан берлі мескүр шекілде Ахмешчитнің Тахихат комитетіне чағыралар. Бұ ақта АТР телеканалының адвокаты Мамед Мамбетов білдірді. Кечкен сене Ишғалжелер Марлен Мустафаевның evine тентувнен
келділер, 10 күнге апыске қапаттылар. Оны санки интернет ағларында экстремистик малюматлар дархатылында қабатладылар. Мустафаевны мақсус қызметлер бұл күнге қадар ратлыққа бірақмай. Адвокаты есе емин бұларының эпысы қырым татарлардың фаалеті ве сияси мобюслерінің хоранталарына ярдым еткені чундыр. Вот в очередной раз приглашают одного из родственников, причем на ваше усмотрение, почему-то следователь говорит, что даже не называет, кто должен явиться, то есть на ваше усмотрение мне еще нужно попросить кого-то из ближайших родственников и знакомых. Ну, я считаю, что это воздействие, в первую очередь психологическое воздействие на человека, который имеет какую-то гражданскую активную позицию. Согласно уголовно-процессуального законодательства, следователь в течение месяца должна была принять решение. Шымдылық бұл сонки хаберіміз еді, келечек яйынларымызын сейретіңіз, атайрылы олыңыз.